gwateka wirigiro bwakwa nwithirite rina ntuku njega Jumatano tariki 17 mweri June 6 mwaka ni 2026 nimbe twakabu mutharimi ngushire ngatho cia mwanya ni bwega no tubogo tuthura witane batwe ekinya ntuku wa ntuko no tubwaku no twethetie nyombe nteto irairi na gweta kathetune ka amero tukethira atugikumenyithia nteto kumandena odena gonto inyokorirwa kwithira ugituthingatira Rais William Ruto agikinyithia ntere cia Ufaransa nonto mucemanio jwa G7 naretite na mbere gukuthira Kenya akanyamo mantu yige gukiria Kenya kiuchumi eba ikenda kunyulukia murigo jwa garama ya uturo iturone bia Kenya indi mbitegeria to mureke kuma maturene nare andiki beto banteto bandite kambi gutigera ritho nire kwanganga maturene atwambiririe na matheta Mudhuro Mungento na kuria matakwa akari kuma Nkabune irishi gombunge kia Northimenti bare bashumiritie kumeneria mubunge Raim Daud nekire bakuga bature mundu nejo mutumanune wagi bwa maendeleo bakiolotera kuthukanga kwa barabara ciao nandi Romba nekire mubunge wao Raim Daud gotigera na kwagerithia na njira ya kubathondekera barabara mutugi wa Kiambi na gutariria akari na atumiri barabara ya kuwazania Nkabune tekniko niba umerite kuithondekera barabara yu bare boene bakiorota kiara mubunge Rahim Daud niwe gutejania barabara yu kagita konthe aurua kaugati yawe akari babari yu bakiuga bajukitie tagarere kumana Kenya banyamarite kwithira barabara jita thondekwa kuma nthiguru irombwa ani institution ye nene mono iria igutuma turigaranike nonto Raimu atemejuka iria mana acugurikira njira eji na njira hii tukurikana bwega muno ni eri mbithwa ni kinya William Ruto wengwa egitara campaign na eje na njira eji ende muntu okuthingata no toe nonto atongeria bara tu na bo karenteri baere ba biubia wake njira eji tikurukika ngaritio mbagwitirikia jojo tonto bakwithirwa MP ura twathurire na uriru ibatu na nyarira twamuririe augire we njira utewe na ne batu togwa twe tutekira to nyantakatia to nukona gaiko go ibikibiki aja tutekira jojo togwa to chitaniria ngugi tuite ngugi twingwa tuthithie njira yetu twingwa nitukwana mubunge twaciumiria atoni barabara ku wathite kinye mwaki yomba gwikirwa rami kero kona barabara ciana ara Southimenti cikithithwa kana maendeleo ya kuthire analika betu kantu babethi betu nikendombo kuri Northimenti ni ndro bashitite kugorora utongerekere mukari wa Northimenti uro kumenya mathina jao kuona kethira bakathikiro bakiuga barabara ine tumikite kagita gakaraja kuringa siasa empty promises tichitigira kai nitukwenda gwata njara mtu uroretete maendeleo jongo jo tukwenda kuona aja tonto muntu uyu wetu aratwikumirie mwanka akinya kuga inyoko muita gitene kia Northimenti ataciarwa my friend ito kwenda gukwira Northimenti baciere na bathomithia na ndu gwatu gutarira ntuko ciaku ni ntare na no ndu kumenya thai utiu ukomba kuthithia no twegita irithiri turiuga kaba tuthure kinya buca nonto no guturikana egita irejete tutigerie mieri 13 tutara mutongeri ongi mutongeri ora watwigwa mwana ono Northimenti kiripoti ra Meru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti Mbeta Mutugi wa Kiambi nazo siasa ciigie mwitho jwa imenti niciitite na mbere guchacha abonka mutongeria akiruta moni yawe yeigie siasa na mantu yigi kwa garo rais ntere ningi wako golf course na airstrip kire mwitho tu akithetera mantu ja ura MC wa
municipality Caleb Mutethia Kibuko augite ni mirandi iria bata karetuneka Meru ningi akionania kupinga baranabo bakuga ni mirandi ititethia Ameru akiuga mirandi yonthe ni abata bunka ikethira igikinya kathetuneka Meru ni yakiguni ikiri Ameru ngiro gigitana mbere kuthetera ningi kuyeka irakuga ni mirandi ya bata kumakerethirikani nene kathetuneka Ameru akioria baraba kuregana nio ninge kwithira bake miyeka ninge gotigira akari nibo bakuguneka atimantu matemo ya gisiasa ilengone bya gisiasa kupinga kuregana na witina mbere kathetuneka Ameru Jeff Wagituma na ripotia nawe Caleb Mutethia uria ni MCA wa municipality muthenya jwa Narua na umirite gutetera mirandi ya thirikari nene ikuthithwo mwitune jwa Imenti areoritie akariba guntu guku ni bethere bakiamukira mirandi iu na kinya kugwata mbaru thirikari mbuge a time has come that we to appreciate project iria tureterwo within our communities na tuti appreciate not by virtue of fact that maybe chibati ko appreciate na kini nonto a time has come tumeyata chumbo tuthithiria in the near future mbige tu anto babengi bakiuria is it a priority to run a project iji in such a time and a season na gichokyo gya kwa kaura mpombe ko boria when it let be a priority nonto that na project ira chi ongoing aja ujo gwetu no dimenti twina thoko ni gwakwa twina hospitali ni gwakwa na kwini njira ingi kuthithwa. It doesn't mean that twambe tuthirie project imwe kana twambiria ingi no twathi project itiko ingiria ingi thithika. I don't see why the community would feel that they are not late ama itibati kuthithwa. Nkuruki mutongeria ujo na ugite mirandi iu ite kuthithwa mwitone ni kenda miti kethire kigitangwa nyare ugite mirandi iu igatetheria kuanda miti mwitone na mono ntere iria chithirite chitina miti ya kung'ana ko kiuni at a personal level mbithiritwe nke advocate mantu mwito jwa lower imenti jwa hapa imenti mwito jwa hapa imenti mbugite jairija thatu jwe na thine lantana kamara na ijo na nkeri gikundi gitawa kiri rehabilitate Mount Kenya Trust ni Eden na nde tukeji kombi koju rehabilitate na gikundi nyakia golf nondo golf etonya ku yatonya yakula lantana kamarera ikongera mitire bati kuongera controlled na alafu yande nyakiao ithire itumaira ge community ko uninte kona the reason why kubati kutha kwina a lot of issues na ndo aini gikimantu jara tubati kutha tu support project yeu kintu kebiri project ije ka open up the community ika open up nturere gwakwe kuma municipality gwatenia nyaki na kintu kila ntobeto bakeji kuelewa is that it is a source of employment nya na beto barabeo nya baraba kamata biondo biria bya gwito chatha muchatho juju golf ko it is an opportunity at the same time apart from the rehabilitation ya mwito na go safeguard mwito jurea ikethwa ireta also source of employment kiana beto ni aria kirikiria mutongeria ujo akuga mirandi iji igatetheria tauni iji kwa muchi munene iria ijikene mono ja city na kuga imwe ya mirandi ja iu no monka ithireri guntu kuu manto a state runs. It is important and beto berewe that we tete kwa city na if at all Meru ni jiti kwa city there are some facilities to tumbi kwebera. Meru is a key region in this surrounding yetu Kumaembu with the other communities, and where we having the state front, it means that it is bringing all these other communities together na being the fourth maybe in economy nego to an opportunity ya nyatha tukwitha twiki that position na ndikuga that tukinyandwa kwa city nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma nande tutegere kiriro na gukaya kwa kari kuma kianda iri thagisho barabashu
miretie kulalamika na bagitariria mathina kathumba baithirite bagikorokira nikira bakuga ni wagi bwa mirandi ya maendeleo maturene bagitariria bo batwire gitarira ya batina cibitari iramubikia kwithira bakimatoka ningi kwamukira motungata ya ugima bwa mwiri nkiro kibakelalamika ni kinyamara kya kuthukanga kwa barabara na ndiro mbareo ni kiringaba na mutumanto ethingi gutigira ningi cibitari ni gwakwa ntere i kenda batikala meke gwitangendo inda jagushwa motungata ja ugima ni ripoti ya mwandiki wetu Anteto kuma mwiri wa Embe Mureithi waba akari na turi bakuma ntere cia thaicuni ndene ya kanuni Igembe South ni baumirite na guteta nikira bakuga ati bo bati cibitari na irere akui iri kurwaja guntu ya kanuni aria bakuberange kamo no gukinya cibitari iji rira bajitwe cibitari bakuba ne ithikianda na cinjira igitango kite kugitango malinya nando totona twenjera na kuinda iriga akwa mundu athica akandikiro tupenikila akanywa akageta bunge akarema kubwaga iteburego bwo wakiringana na biki na kuimatanete na bana matwitacia twana na bana tuthica kona lami ekarita nini tatua mabiri antu baba thaicho bakiaria ni baugite ati bone bakoromba thirikari ya Meru County nikende komba kubakiranyo cibitari imwe rutene rwa thaicho na nikende bakomba gutethekaira akui aria barombete maternity iria ina inya inene ya kwithura baina yo rutene rwa thaicho aitho twenga ko chatha gitu torigaga bori muno nondu akobwo twethura kinya mwakoro akathiria miaka 5 akathia tutamwona na gutebwa tutethia cibitari bwambo bakuga kuga cibitari itoke twake wera ibakube kenda kinya twana tweto twatu imwaki tukona bakobira nondu kuma ba mwanka cibitari ya thirikari ere Health Center kana kianda ikondo kuracha muno tuyomba kinya nondu anjira mwana inyaga acio no thinake kariba bathaicho bakiaria baugite bone betejanitwe anene ikinya thirikari inene nondu bakwithura bo bationeka ya kabari kiene barabara ciao kuthukanga nondu na bathina turira nene ibarabara na njira cio kuiregwe ya thitherio tutaramenya ethero noko tuthicha ndire ingi tukona kwina mwaramu na bathagicho ithe tuimenya kinya mwaramu nimbi ando kuma mekureke kuramba kura matakinya kono renge inyambunge atwatarire na ketakinya ukathiothiete kankolo uthiete nyawa setio biki na marinyane kuringana nthe mokete kono mayokana ngarira nini sikinya kono biki sikinya kono moka matulela njira yake mongoro kogwiramba ngoramba isendie ya gweto tombe gotarani isendie ya thaiso tombe gotaranio ikende tokomba kuona mbunge wetu kainya MCA wetu ikende tokomba tethuka twethagito lakini tuyona utethe kuma ke thirikari no tuvurana kwa umo tukwamile tuwe wananchi kinyithi neromba rengi ngoromba ngabana utethe na rojo rwa ndandu twina ndandu kindu raye tukwina ndandu ya cukuru ngeye gatauni obu nengeye gaitina cionthe ciathukire na tuyona tukwamile kabuthe kwa bono no chethira chena support kire ithwe Mureithi wa banki reportera Meru TV kuma ya mirigone ya Igembe Thaicho kanuni no tuvurana kwa umo tukwamile tuwe wananchi kinyithi neromba rengi tutegere yege biashara thoko ya Kigushwa na boni baraba shumiretie kulalamika thoko itina utheru burabo bati kwithira burekire mathoko ningi bagitariria kwithira bare ugwatine bo mutondoko jwa mirimo yumanagia na kwithira kurina ruko na ndio mbareo ne kirengabana mutumanto ethingia gutigira mitaratara ni kuringo murashi kwagirithia utheru bothoko nteresha Kigushwa irishigo mbunge kia Tigania East nkiro kini boloterete MCA wao Stephen Gakule ne kiraba kuga ni mitaratara ya mirandi maturene ibati kwithira kiagirithwa kenda na bo bakuneka na barabara injega ni ripoti ya Famigaki ato abangete anwe inimwera bibi ekerwe tegwa ekere baba gwetheritie untu bobo we muno no ntoka into bira bekereta ni into byogwa iteko vuite bwera kinya ko kinyone anto ke kinyone anto ke akua kingare ombo kinya kega momoga kage kumomoka kwa kule silabu chekiro au kinya koro babere aba ko ingo itiga batugirio silabu kigenda iri tomutolo no tuginya thai ne tikuni kibora ikonuka no masi njine turi itokona ngoira cheke oso iteko etabura kubatire
nonto mheshimiwa wetu yawe akule onere birombekia ututethia bia turi antu bakiucwa ni muntu akwageana ngare ya mathiko inkwira mheshimiwa tuteumbekia ukwe twinthe kenda atoya ngare cia mathiko kuna mantu amaingi tukwenda iguthwanirwo ndene akiucwa itukwenda njira inje itukwenda ndrui itukwenda maspotlight waelia thai matarabuci bakuigira njirene no tutumwira akule itukweterete inyogaitia muti tukarika MCA wetu kumara tonye tutamona ground-ine kinya yocokia nkatho no twakurio tamwe wayaile ayeku tukwira gabana bekuyaraura toro tukamutigura malinya ya yare au stage inya thaine bokona malinya ya bibo kuthigura byo nikotho na simiti mamora area ate umane ogeira simiti era nigendra magikira rukoni umantu betu ko bato torua kwa atu kana bangeto tomuthira maendeleo bibi go bwethio baite atwikira gabathi kendra mama kunura akamenya wikira tebuo ko antu betu bakiguca kambwire utongore bwonza bora bokona botebui katofagia twetete togwale mosimu akule bira tomorombete bia tureterete onne muthoni oko na rongoro tune lakini ndo bia turenda bia turete temani simujui huyo mnajua ni mama ndio unajua no ndo nwe aritire ngwira arutere ni oyo tukuona ngaba no tengo yanyo lakinya malinya ya no gona antu barukite waba unekite njara antu bateguro batano obageya abakaruko wainya sorenge stima itare ku na muntu narukire wana ringo muno nyawenga bana iwanta muno itumwetereta bato to vijana njenzi tukaelia thirikari ni utomeneria muno antu be vijana ko bato vijana ito bati ko thato cha no garaundie kwa to ka vijana okeringa kure ku tinga kure ku okemenya wa meringa wa mana leo kianchi to tomugera thirikari ne te boloi lakini wa ringa kure ku ena mono okemenya ara wa meringa otameta are kaunti batrire gwithira itwelia na ito shulikire nonto bombere toke agwithira bato te kukinye nerimo mengera MCNG toeta ate aturi ku otheri na ketheri ku oni ogarnoa bona koi wanta muno de manele nkona ke wanto bonde te ba to durete duanga watu wanta kire riboti enge ni ye ekoro ba thoko ya mithero bara na bonia india ba matunda thoko ne kwa igita bethirite bakilalamika ni wagi bwake mugu kya kubakunikira riwa kwa igita thoko ne na ndi bari na gya kugenera nyuma ya miaburi akuma kire Susan Ngugi Mwendu uri musiasa ninge uri women rep wa county ya Tharaka Nithi. Kurbai bathangikite kagita kaingi muno na ibambandikire na bamberi bakwenda tubabangira miabure itwa requestire through gov twagura miabure Although itirare kugana ikinyera kiwango kienda renda ntu tekorba mithero bonka bakuromba oronka twaguragira kidogo mwanke kinya tubanga banga akire ndonie bakuthangika muno igoro bandingira ndona tutware tukugura twambere tukai kambo na bo mithero mbanenkere miabure nitwekarite aigite nene muno kuma kwambiria kudulana 2013 tulioyano gatudulanaga lakini no ntu twadulanaga tudulaga alume ake na alume bau tupate tuteragia nongo tutalo tedwe ni mtu nomwe auka gututedia nituroni na mututedia Susan rirara ringirwe ni umwe wa Jeto Jennifer amwira uka ututedie utuletera nogi akwimbra mababa mama no ntuga tutesaga mauma ni riwa talo kena maisha metu togu na tutira tuthuranite guku miaka kibao tuthuranite miaka 20 mana atongori bagikurukagira baitithetie ngari cicio na omndega twatoborithua ni mheshimiwa Susan Ngugi Mwendu tumuthurite miaka ithatu aki na ni wamba guturirikana athokia irotopu ama baba eni tuyu no ndege twigucaga ntu ni bagurire na Susan gagukinyanga na maguru kaba akite kuona kaba mababa makwa nsomba ntuko chiere ya ithatu ningata tare une mama kuona amerio ani utekwana anda korona nkinya miti no ntunda atorangu negreta na makunia yo imwaburi wakwa endi kuma omnde ote baba ire kaoma ote kondofia ire kaoma makasto mama baba ukari iba uke baeto guraira no ntotinto ikaja idioa mbure kura
patiganagire matunda bakathi kweyo nangi toni cia moteri mamareaga so yurira gikeno mdenke menya mwekoro mde na mbura yaura akaomeria guno ntokwe mtokinya kiura gora kwenda kugura matunda aomeria mbura no ntwena mwabure akure kirinto byake mwabona mbura tugari bwega kira tokwaga tioge ntokweto tharakanithi kwaga variation ya into bieto so lazima tosoke tukarende goroka ere toriere na tatomba korotha mapapai mama tuka makuongerwa value tokaroda ka factor tutikwa le kinyage ntokenene ka factory kidoka nyomba kanini imbie gile tugatona mwendanto factory ekathiaga mapapai mama akevanga tokaroda juice ya mapapai tokaroda kirage tono tokama kama wala mtorea gemde kura kinyaka papai kanini orobe papai rure na mureo kura nto bakaya mde bakwera nto mwaburo yo ore agano gosoira zango kwa mwindu kura kangiri siere kana kangiri dato baadhi mwaburo no karibu ngiri dato akwera kama kambe sino ngiri siere ka kinya ko nengera ngiri tano karana akiya kuno menyerete omenyera mwaburo waku no ntore wendi nto bina mwaburo ku karabwega ona bugaturombye tukarina Susan no ampantedia na watigale tiale tale ntuko wengi kandetera gya komya ntonde nonto anio ana rio nanda tutu awanga banora twenawe ne Susan oleko oto durete miaka eba to durete miaka kibao oteye to teba twena ke kokoko medalo ni twateza nerwe Susan wa gotudlikana na tutu awateli magana maile matukaletere onto makite magana maile tukawa kura ni ziao watu nenkela ni hoteli kura ni ziao kura nenkela magana maile tukawa kura ni ziao ya Susan oto durete miaka eba to durete miaka kibao oteye to teba twena ke kokoko medalo ni twateza nerwe Susan wa gotudlikana na tutu awateli magana maile matukaletere onto makite magana maile tukawa kura ni ziao watu nenkela ni hoteli kura ni ziao kura nenkela magana maile tukawa kura ni ziao ya Susan riboti kaithira itukinyirie muthia yarato kubanganitia kirimetha iya Nteto Meru TV okaire ni nkatho cia mwanya kiriwe thank you very much nontu bogo tuthura gwetana batu ikinya ntuko wa ntuko inya gotothingatira na kumenya nteto bore gotondoka gukirukira mitendo yetu ya kinande @Meru TV Kenya iri gotondoka ndaka ondaka idha kumandena odena guntu masaka kwani masaka makasi kwani makasi nimbeto wakabu mutharimi ngukwenderea gitari riega